iko furaha uliokuwa unaitarajia kwa mwanadamu, lakini kwa wakati ambao ulitamani kuipata furaha, kuipata amani kwa mwanadamu, ikageuka ikawa ni mwiba uliokuchoma na kupelekea ukayapata maumivu. Twende katika kitabu cha Ayubu tuangalie Mungu anazungumza nini. Tuangalie mtu mmoja ambaye anaitwa Ayubu, tuone juu ya Ayubu Mungu alijizuilisha nini. Ayubu sura ya 21, tuone ule mstari wa pili. Ayubu 21 mstari wa pili, anasema yasikilizeni sana maneno yangu, jambo hili naliwe faraja yenu. Huyu ni Mungu anazungumza katika kitabu cha Ayubu. Unajua huyu mtu anaitwa Ayubu tunamuona katika Biblia alipitia mambo mengi sana. Alipitia mambo mengi ambapo mpaka leo watu wengi wanasema ni baba wa imani. Si ndio? Kwa sababu aliyapitia majaribu ya aina nyingi, lakini pamoja na yale aliyokutana nayo, lakini bado Mungu aligeuka kama furaha katika maisha yake. Ndio maana anasema yasikilizeni sana maneno yangu, yasikilizeni sana maneno yangu, na jambo hili naliwe faraja yenu. Unapolisikiliza neno la Mungu, mpendwa, linakwenda kufanyika faraja katika maisha yako uliyokuwa nayo.